mwiroreri wakwa kuhana atia umuthi ndi kaunti-ini ya Kiambu itura-ini ria Kiandutu kuria njamanitie na mutumia umwe uria gukorwo gituhe rugano ruraheire kieha na ndireciria ndirumemerekie amu ni ndirakimuhoire nginya rutha. Rugano ruru ni rwa kana gaka na mutumia uyu uria tugukorwo tugita godmother ni gukorwo agitutariria uhoro makiria na anyway ngwihoka tu maundu ni mekwagira no ti hahuthu. Thank you muno. Kuhana atia? Gutire na uru. Gitagwo Teresia Murugi Ndungu. Okay. Kana gaka ni ndaikara nako. Mamu wao ni okire na kana gaka agikombora next which I don't know kana ni gukombora kana ni takuhewa hetwo handu ikarage. Uri aikarire hau ri aikarangire uria wamunete hau makianjeru guthumburana. Okay. Aya agicoka ni ahuraga mwana uyu muno kumuhura haro njuru fiu. Kundu amuhuraga kamura nitakuua. Riu nie ni ndamuteithuraga sana. Okay. Ngamuteithura kuhinde ningi akinyaga akahurwo ni mobu akora. Mutumia riu kana mwana muiretu ucio riu akihura mwana uyu. Ona riu thutha wa guthinanio uguo na mobu na ni hamwe guteithura mwana finally orire agitiga mwana. Riu ni ta kahinda kaigana atia kau uraririria? Riu kau ngariria ta kahinda ka mieri 2. Okay. Kuma ria atigire mwana uyu. Atiga mwana muthenya wa mbere ni ndiamenyaga. Ndamenyire ni amutigire. Ndiamenyaga kana ni amuthire ndari o pilika ciakwa cia mawira makwa. No ni ndaiguire thaa 5 cia utuku ri ni gatwarwo gwa muthuri wa itura. Nake muthuri ucio wa itura akiuga atiriri mwana ucio ri acokio hau araikaraga. Mwana ni acokirio na agicokio nyumba iyo riu aikarage ari o wiki na makimuhumbira na matangari maria makimuhumbirie tondu makomagira matangari. Koguo rita ria mbere ambire kuonwo ni aikari aguku ahituki. Okay. Makimuoya makimutwarira muthuri wa itura akirwa amucokio haria araikara. Riu mathie makimuigirira ki agikoma hau nginya rucini. Koguo na no kuhotekeke ona ndarite kungigauga ni gutuka ndarite ona by the way ona hindu maikara na mamuo ni kureherwa arehagirwo irio hehu uguo acokora na kuria acokora akamurehera na akamuhura rikahitia akamuhurwo muno. No riu ri hindi iyo riu nona riu hindi ona ko ndakirite muthenya mugima agicoka akihumbirwo hau. Ni kariraga muno kana hindi iyo riu gatiariraga hindi utuku tondu gathika komio ni wamene gakoma na kena toro tondu makoetwo gakometwo haha nja ibanda-ini. Riu mwana uyu muthenya uyu ungi ri bado still ni ora ndiakimenyaga no ni ndaiguire kana thaa 7 cia utuku gakirira ndi toro. Nie ngiukira riu nie ngioya mwana uriku ngioya mwana uyu ndoya mwana uyu ngirara nake ona utekumenya ki kana ki riu ngirara na mwana icoka ngiona mwana ndigũikara na mwana wene o uguo ngioya ikinya ngithii borithi ngithii ngiheo OB borithi yako ya Kiandutu. Ndaya OB ri ngirwo njikare na mwana arabu ndeithiririe thigari kunyita mamu wao magikuhe rutha rwa guikara nake. Riu makihe rutha rwa guikara na mwana uyu na makingira ingiona mamu wao thie ndimete thigari tuthi tunyite mamu wao. Riu nie ni ndirorũrangirio guku Kiandutu kuria njohi yendagio tondu ni murebi. Ni anyuaga muno nyina ni anyuaga indo ciothe. Riu ndamwetha ri nie ndinamuona thiku ici maita meri thiete na kuu rugongo ngamwetha. Riu nie ndiranoga ni guthii na mwana ati ni nyina turetha. Nie ndiramwira njikare na ki na mwana roho safi njikare na mwana o rimwe. Riu mwana uyu ndiramuoya tondu ndingigitikira ningi mwana atinde guku akiurura no akiguthwo uru kana aguthwo ni nduthi kihutuka tondu ndari na mwene. Ndiramwira ndimutware gacukuru ta kadiki oguo. Riu ndamutwara ta kadiki riu niguo mwarimu ucio aranjiririe atiriri etagwo Ticha Mwende anjira ni akundeithiriria mwana uyu akamuhe cai wa thaa 4 na akamuhe ranji na ni oka hawa-ini karia ndakorwo nyonete tukaruga tugeka atia tukaria. Aya tukuo ndiramwethera tukuo tutu ni twakumwethera ngaheo ni mundu andu a wendi mwega andu awe ona turatu tutu no kumwethera. Koguo ica ikuhe andu ni mamenyete ni urarira kana
okonika ngareherwo karatu ngareherwo gakuo he mundu ukundigira kibao akanjira akanyua cai kiroko. Wow, marathimo biũ. Rĩu rĩ mwana ũyũ nĩ ti ũyũ nĩ gaka ena mĩaka igana? Mwana ũyũ ndiũĩ ena mĩaka igana, no wamũrora ũguo no ũmũhe mĩaka 3 kana 3.5 hau ũguo. Nginya rĩtwa ndiũĩ tondũ mamu wao ndaigua akĩmwĩta Kandi. No tũkĩmũbatithie rĩtwa haha tũkĩmwĩte Blessed kana tũkĩmwĩta ũ? Rĩu no tũmwĩtire atagwo Kandi nĩ nyina. Kandi onarĩo nĩguo akũrwo wamũria etagwo atĩa kwĩra anaitwa Kandi. Rĩu tũtiũĩ ũndũ ũngĩ okorwo nĩ gwa children home rĩ nderwo rĩu mathigari icio ikĩnjĩra atĩrĩrĩ children home moyaga mũndũ wĩna details ciothe, mũndũ wĩna mwana aramenyeka marĩtwa make, rĩu ũcio rĩ niwe mangĩhota gũtwara kwa children home. No aramenya rĩu matiramenya details cia mwana. Tũtiũĩ details cia mwana. Rĩu wamenya rĩu ngĩrwo rĩu mwana ũcio arona hinya gũthiĩ children home tondũ details ciake itiramenyeka. Haya hĩndĩ ĩyo ahũragwo nyina ahũragwo mwana ũyũ ndamũragia cũcũ wa mwana ũyũ eku. Okay, by the way na tũkĩmenye nginya mwana nĩ kabira ĩrĩkũ kana nyina nĩ kabira ĩrĩkũ. Na nyina ena mĩaka igana hĩndĩ ĩyo? Nyina ũngĩmũrora ũguo no ũmũheire ta mĩaka 20. Koguo nĩ mũndũ mwĩthĩ biũ? Ti mũndũ mũkũrũ, nĩ kĩirĩtu yani kĩna ta mĩaka ta 20 ũguo. Mwathani. Rĩu rĩ rĩu rĩ wana rĩu mwana ũyũ rĩ rĩu no amenya rĩu mwana ũyũ rĩu tũikaraga nake ũguo. Mwana ndoria atĩrĩrĩ woria cũcũ wao ũhoro wĩgiĩ rũgano rwa mwana yani ndamũrĩtie hĩndĩ wamũhũraga ngamwĩra kwani cũcũ wa mtoto wako wapi? Akĩmũtwara kuo ako Busia. Busia. O Western. Nona na mũirĩtu ngamwĩra we ni kabila gani? Akija mimi ni Mluhya lakini mama yangu ni Mjaluo ameolewa na Mluhya. Hiyo ni mix ya lugha irĩkũ Mwathani? Nĩ Mũjaluo cũcũ wa mwana ũyũ nĩ Mũjaluo akahikio nĩ Mũmbaluhya rĩu kũringana na ũrĩa mũirĩtu ũcio akĩkaga atĩa akĩheaga rũgano rũu. Koguo mwana ũyũ etĩtwo rĩu na mwana ũyũ rĩu ndoĩkaine kana mũirĩtu ũcio kĩrĩa kĩhĩgia nda gũkũ agĩciara mwana kana mũirĩtu nĩkĩ wekire nĩgetha ningĩ ngana niĩ ngona tarĩ depression ningĩ akoragwo nayo. No gũkorwo tondũ nĩ endaga kũhũra mwana ũyũ hakuhĩ ende kũmũraga. Tũgũtua atĩrĩrĩ ti kũmũmena nanga depression kana hihi nĩ depression enayo. Rĩu niĩ njikarĩte na mwana ũyũ ũguo na ndĩna OB ya thirikari rĩu ngakĩrigwo rĩu rĩ niĩ ndikĩrĩ na ũhoti ũcio mũnene na rĩu teacher mwende anjĩrire njethe 200 cia thukuru we amũheage irio. We akamũhe irio no arĩhagia 2000 akĩnjĩra nĩ anjĩhĩrĩria 500. Arathimwo. Rĩu icio rĩu o mũndũ ahe 100 rĩ ngateng'ereria mwarimũ. Rĩu nĩ ndĩhandĩhĩte ta ciringi 450 o ndaheo 2 ngateng'era ngamũnengera. Icio ingĩ ngagũra thabuni ngakĩmũhũrĩra nguo. Na tondũ wauga kwa mwana ũyũ kũrĩa araikaraga no haha hakuhĩ. No haha hakuhĩ. No nyende ũtũtware ho nĩgetha tuone ona kũngĩhotekeka mamu wao acoke ũngĩenda kũmwĩra atĩa hihi tondũ nĩ gũthiaga ũndũ magacoka. Rĩu mamu wao in case angĩcoka rĩ niĩ no ndĩmwĩrie atĩrĩrĩ agerie gũikara na mwana ũyũ wake tondũ mwana ũyũ wake nĩguo ũteithio wake wa rũciũ na nĩ take wa mbere take first born yake. Arore mwana tondũ ona hĩndĩ ĩyo no ndamuhimizaga angalia mtoto vizuri. Unaona no ndahotire tondũ nĩwamenya arĩũka rĩngĩ mũrĩu gũkinya gũkũ akinyaga thaa 3 cia ũtukũ mwana ũyũ arĩ o nja. We njohi we. Anyway no nyende tũtwarane ũkĩnyonagia kũrĩa maraikaraga. Tũgũcoka tũthiĩ gwĩ teacher mwende tũkamũcokeria ngatho na balance ĩrĩa ĩtigarĩte rĩ nĩ megũkũnyitĩrĩra. Haya kimbia we Mwathani wakwa. Fuka Nĩahĩtũke atuoni kwao nĩkũ? Tuonyeshe mahali mlikuwa anakaa na mama. Enda kwenyu sasa. Oi Mwathani ngeti. Ingia kwa nyumba. Sini huku. Ndio kwenyu. Ingia.
no ni kwetiga aretigira ndikae kumutiga guku ni gwetigira tutikumutiga guku mararaga ha matangari ucio wamuhete ri ayuka akimurukiria murango akimunya murango ucio matangari maya nimo marakoma murango ni mumunye ni amunyeirwo murango maya nimo maraga na ni acokete agaikirio nja macio mangi maiyurite guku riu ni kurutwo marutirwo ni uria wamuhete riu kuko kwino ona gaka ni kegega ndiu no urara haha no na no ko no kimundu kingi kiroka gigakoma riu nikio ndaofio mwana wahota gukoma humbiro matangari maya nacio imundu ici ciuke ona kuripwo no aripwo na ni kana kanini na ni murefi uroka gukoma no nai ana ni ona kiringira mwathani ni akurathime to ni uramurutire drama ini teno ni njuru muno tondu na mundu no ni akunywa thigara aikia hau ringi kuhie na mwana humbiritwo hau na makunia na matangari mao me haria nja no ni maikirio ni mwene guku makirutwo na makikurukirio murango ni warukirio utire murango arafu riu maya nimo marakomagira mariko maikirio hau nja woi maya mothe mari nyumba Ngai mwathani maya mothe mari guku nyumba ona mwene akimarutirura guku nja na nona nginya ni marambiti kuhia we gaka ni kana ka Ngai bethe riu haha tukinyite no tugire ni kana ka Ngai Ngai uramutharire ona gatiendaga guka guku ni kariraga muno ni ndona ni karetigira fiu ni karetigira guku na gutiri undu kungithie mamu awaririkane na guku acoke ndarioka ni erire ndarioka ni ndamuona oi Ngai wakwa ni ndamuona mwana eritwo ati oke ahumbirwo na maya ri ni uru koguo muthenya uria muthuri wa itura augire mwana acokio ahumbirirwo na maya ahumbirirwo na ici guku nyumba thirikari agikoma nginya rucini haha no na riu mundu akunikitwo na nguo ici ciothe ukumukunika haha thiini ugwiciria hatire mundu no cine kai nima ni wamutharire ugwati-ini Ngai akurathime amen haya mwiroreri wakwa riu turenda guthie kuria kana gaka gathomaga ni tuigwa hena ticha witagwo ticha Mwende uria uraugire ati ni akurutira mutumia uyu bithi ya he bithi iria mariha 2,000 ekumurutira 500 na oho arerutira ati ni ari muheaga cai wa kiroko na nginya ranji niwe ticha twathi kumuona ticha Mwende tukione nginya haria mwana uyu athomaga ni mona nginya uniform gatiri Ngai ni aguka kwenda shule no horo gwathura itura kurudi shule thiko twendi waru makunike irima riri ni rimomoku na ni ria futi twendi guthi nathi ni kuria kana karaika na no kuria kana karaikara mama kana gaka no kuo karaikara mena nyina ucio murebi na ni njaritie nginya horo wa kuria thuri itura horo wa irima riri ukimenyere ndukae gukimomoka utuke ni ndiri no ni irima riuru hatari muno he mwana toyo kandi usikaribia hapa usikuje baba ni manene irima ria futi twendi futi nathi Ngai nathi uguo futi twendi ona ni riski muno ni riski na no gaka karikara guku ke wika mena mamu wao maraikara guku mena mamu wao riu menye angitigwo mamu wao athie na kwina irima tariri one no riski kai mamu na ni ndaritio horo kuria thuri itura makeho thiko twendi marikunike ona matie marakunika na ni riski irima riri ni riski muno he ciana ena futi 20 guthi nathi ni kumomoka riramomoka riri mahumbiraga uguo na no riski bado Ateru guku nikuo gukunika guku nikuo gukunika na no ukinya uharuruka nario kai ateru ni twakunika mwiroreri kai tuigwireta kuja kababa twende shule. Ongea kuhusu huyu mtoto ni kuhusu mamake, sababu mamake mimi yule wakati nilikuwa namuona anakuja akiwa mlevi,
Mtoto ako hapa nje, amelala hapa nje, analiwa na maumbu. Yani mpaka tunashindwa kwani huyu mama ni nini? Akikuja usiku akimpata hapa anamchukua. Yani anamchapa mpaka siku moja sasa nikaamuka, nikamchukua hapa nikaenda kwa huyu mama. Nikamuuliza mbona huyu mtoto mama anatesa huyu mtoto hivyo? Kwa nini anamtesa huyu mtoto hivyo? Mama akaniambia sasa hata mimi wasielewi. Huyu mama anataka aje. Ndio nikamchukua mama akamwambia sasa wewe kaanga na huyu mtoto. Ukiona kimezindikana aenda polisi pale, ukuje na maaskari, huyu mama afanye nini? Akamatwe. Anasema kwa nini anamchapa mtoto? Na anasema atamuua. Unaona? Sasa mimi nikufikia hapo, nikamuachia masaa hiyo kazi. Kadie na guoya arona ta tukumuia kana tukumuta moko-ini maku na tutingĩkĩmũruta mena godmother wake huko nikuo ndĩkĩa mama mwende etagwo ticha hebu tuende tukalie kiti pale kwanza. Poa sana. Unaitwa Shamwende? Ndio. Unajua huyo kijana anaitwa, huyo mtoto anaitwa nani? Anaitwa, akikuja hapa nitamwambia anaitwa Kandi. Oh, Kandi. Lakini after some investigations tukajua mtoto anaitwa Daylan and mamake ndiye alikuwa amemnickname hivyo. Aya. Yeah. Anaitwa jina yake si Kandi. Anaitwa Daylan. Na sasa hapa si amekuja na hiyo yake Kandi. Sasa hapa tunamuita Daylan D. Daylan D. Yes. Kwa sababu mamake ndio accent ndio alikuwa anamuita Kandi. Daylan, I mean Kandi ilitoka kwa short form of D. Daylan, D for Daylan. Oh. Yeah. Sa umekuwa na huyu mtoto for how long since aletwe? Wiki kama 3. Hii ni wiki ya 3. Oh. Yeah. So alikuja almost closing. Okay, ukiulizwa ako how old unasema ako how old? Okay, hapo 3 to 4 years. Mungu wangu situjue tu ako how old but iko tu sawa. So huyu ndo godmother wake currently. Ndio. Alikuja akakwambia aje? Alikuja akaniuliza kama anaweza kaa na huyo mtoto because neighbors around her wamekubali kuleta mtoto hapa shule. So hapa kwa daycare yetu. So tukaongea atakuwa tunalipana aje, lakini nikamwambia juu nikusaidia tunasaidia na ya community so nikamwambia tea break lunch ni 4 o'clock hiyo itakuwa. Wow. Nimeigwa si vako ni ukweli aliamua hivyo na akasaidia. So na Mungu akubless. Actually nilikuwa nataka kuambia Mungu akubless na hii shule yako ikuwe na favor na werevu toto ugeuma hivyo. Unasikia Kikuyu? Kabisa. Mimi naitwa Mwende wa Teke. Oh. Na shule inaitwa aje? PFS. We are happy. Amenipa fee kiasi. Lakini ndio hiyo si nini sana. Bora sisi security ya mtoto that's what we are working on. Kwa sababu akiletwa hapa ile condition alikuwa huwezi penda. Kwa hivyo ni serious. Yeah, huwezi penda. So apart from kuwasomesha na nini also tunanini security sana. Si hata mkiingia nimeona umefunga kabisa. Yeah, kwa sababu ni mtoto wako na kesi na si yeye peke yake. Kuna watoto wako na kesi. Hapa ndani? Ndio. So umekuwa godmother watoto wengi? Si sana lakini ni kama nina huo Mungu. Mungu akubless. So nilikuwa nataka kukuuliza tangu huyu mama akuje umesema mpakisha balance how much? So far tunalipa na 350. Na total ni 15. Kwake nimefanyia 15. Ulifanya nilifanya 15 kwa sababu sometimes kuna watu wanakuambia tuko pamoja. Lakini ukienda kwenye gharama ziko unaona mtu ana pull out. Unaona. So inabaki mzigo ya mwenye sasa the godmother and mwalimu. Na sasa hatuwezi expose mtoto. So mwenye atawish kusaidia mtoto hapo karibu. Unalipa kwa pepe namba ni M-Pesa namba?
M-Pesa, cash. Umeenda umepata kibarua huko, nianze kupea stories za pay bill. Huyu madeni nianze kumpea hizo story. Itakuwaje? Ni just record. Mtu angependa kulipia kandi. Umesema anaitwa nani? Daylan. Na sasa ile mama yake alikuwa amempea, alikuwa anamuita, hataki kuipoteza. Sasa sinidi. Kandi. Unajua Kilia they have that accent. Badala yake ya D wanaweka D. So tulisema tulineneo jina. Okay. After kuangalia ama kuuliza wale watu walikuwa karibu sana na mamake, kuna siku alipatikana akiwa amekasirika, and that's when she uttered the name Daylan. Ati alimuuliza, "Wewe Daylan unataka nikuue?" Sasa hapo ndio ule akasikia jina. So nikaenda kwake kwa salon, nikampa story ya mtoto. Nikamwambia mimi hata sisi tunamuita Kandi. And when he came here, nikamuuliza, "Kandi unaitwa Kandi nani?" Akaniambia dispenser. Sasa tumekuwa ka dispenser. Guys. Ndio kuna majina mingi. Sasa dispenser sini yake. Nikamwambia kwa hivyo wewe ni ka dispenser. Na tukaanza kumake kitoko. So anaitwa Dylan Spencer. Sasa hiyo hatujui. Yenye tunajua saa hii ni Daylan D. And that's what we are sticking on. Hata yeye anajua saa hii. Hata ukimuita hapa juu kuna Daylan mwingine. So kuna Daylan M na Daylan D. So ukisema Daylan wanakuja wote. So you have to be creative enough kujua vile utakuwa ukiwa differentiate, ama kama amefanya makosa, ama kama unataka ku praise yule mtoto, ndio ile tunafaa kutumia ajue ni yeye. At any chance mamake arudi, maybe akuje mpaka hapa, utafanya nini ama ungefanya nini? Already the godmother has a number. Okay. Yeah. Kuna namba yake. For one, mama mtoto mimi sijui, hata sijamuona. Wow, hiyo iko better. So mwenye najua mama mtoto ni huyo ndiye najua. Yeah. So huyu mtoto akitoka hapa labda akwe na ipimia. Hajawahi chukuliwa daycare na mtu mwingine hapa. As in case atoke. Anachukuliwa mwanaume peke yake ama kuna mwingine? Hakuna mtu mwingine anaweza mchukua hapa. Tuko na hizo rules. Hata si kwa mtoto peke yake. Si unakwambia kwa kesi nyingi za watoto. So huwezi tu release mtoto kila mtu. In fact we have records tunaweka. Kama wewe ndio mzazi wa mtoto, una authorize guardian. Usipo authorize guardian, hata shosho ya mtoto akuja ama babu ama nani, hatuwezi peana. Ama tunakupigia simu, unatupigia simu in advance, mtu anakuja na kafia fulani, unamuuliza na kufanya. That's good. So as you can see, mahali tuko sahi, tuko kwa shule yake na ameconfirm anajua Daylan. Currently tunamita Daylan na hiyo ndio jina yake. Real jina yake ni Daylan. Na tuko kwa shule na tumeconfirm ni kweli kuna balance, and the godmother is here na ameconfirm pia. And this is the woman mwenye and the teacher. Tunakuja tu godmother pia juu nimesikia kuna watoto wengine pia unasaidia. Na Mungu akubariki. Thank you so much. Thank you people. Sidhani kuna kitu kingine tumebakisha kwa huyo mtoto. In case of any namba ya kusaidia kumalizia fee, atarudia, the godmother atarudia namba ndio in case of mngependa kumalizia hiyo fee. Currently wamelipa 350. Yes, na total ni 1500. So tutasaidia. Arudie namba ndio unaweza pia namba. In case of by the way kupiga simu na unaona tunahitaji pia mavazi ya huyo mtoto na support ya hata chakula. Juu pia huyu unaona how old? Kwa 58 years. Sasa unasikia kwa 58, so anajitolea na moyo mkunjufu kulea huyo mtoto mdogo wa 3 to 4 years. Tupe namba tena. Namba yangu ni 0713 883 693. Rudia 0713 883 693. Italeta nani? Italeta Teresia Ndongo. Teresia Dongo, Mungu akubariki, the current godmother and the future godmother and the forever godmother wa Daylan. Asante na Mungu akubariki. Amen. Aya, thank you so much.